Kaseng Longkmi Catholic Put Muri Maulai Parish Menhaga Arpsan Terik Benai Disember Arajar Arpau Layok Ben Pelat Ya Kakot Tup Sakan Mau Kabadiru Haga Singi Christmas Ya Ketiga Tup Sakan Mau La Pelat The Father Jos Wari Kasril Bade Assistant Parish Priest Ke Maulai Parish Balai Doningkat Langru Father Roy Na Sacred Heart Theological College Wat Kumjuk Ru Ka Sister Superior Sister Teresa Kamsuan Bat Ka Sister Bernadette Sangriang Juga Sacred Heart Girls Convent Haringkat kejingan dolang jongkit kot kaseng Longkmi Catholic Pun Muri bat kinongkit kam jongka CMC Pun Muri kindiat Jepang kaseng Longkmi Catholic Pun Muri lasdang ya kaseng Longkmi Catholic Pun Muri haka art pun terik menai Jun kat kendai spak kendai pusau da gejing tri sitom jongkin nang barim hak te gisnam ke blalej kaseng kelanang roy nang san kumta haga khat art terik menai August arja khat pra kaseng kelayo pun pli ya ke jubli rupa da gejing pun kentiu ya kelama ke jongka hak tiga sengi la penher kelama jangka seng di Father Alistair Marwin hargat kejingan dalang Reverend Father Marius Thangniba bolong parish priest jangka Maulai Parish berkumjuk ru Father Christopher Walapi kemutu jangka seng Longkmi Catholic Pun Muri Kelong Duai IT Batchania bat kapang pat Kelong yarap bat kit markiliang ya kejingkit tikumta pinsa pendep ya ka Ukris ya kebelasat na kasiti syaki Galicia kelenong bandriu khat baar Hadian kejing pli ya kejubli rupa kaseng lale shibun ni ki mission ke jangka kelak kring ya ki para Longkmi ban minat hakikam pen imensim bat kaseng lale ru shibun ki kam isnei hak ban nyarap lem miklong yeng ke basam jenjar badai hak khat pratrik menai Agas arjakat kendai kaseng lapan hak perdana ya kejubli rupa ke jangka dah kejing id ayu dah kejing id ke bajeliu ke khat noki ni sumar sisa ai tai Nadu belakai tai belum berdeha kalau jogi kesem jogi. Kupenong no baru ke attention coba tak yang berde kalau long sisa tang nak minta ini tahu balik minta berde. Kami lili dah kata ke download kepada dap sisa dah kata ke jenis ngoyi hak ke long kami berde. Kada pun malah kawai ke jengki jong itai kelung kin sisa kada pelik jimut sisa tang nak benda jong itai kelung baru kumju meir kumju pair kumju kiba haing sem kumju bada kajing fikir ayu mo sisa ni dak mo ba itai kelung bade inang he inang san Ladaka suji jaran kat bade ba kedon kano ru kejing pang kejing sitom bade hai tai tulung bade pilih ayu sisa kami pelili te kamla bade uti asuki uparo ngatarai kecuhi ki bahing sem kum cuhi be kedawai kata sin sani setai kat ba ong ki para marjan marpa bade Oh tahu doktor wakam bahau wakam bit tu marek so bete wandra ke doai wandra ke ni wandra ke tai bete bun sien ka tame ki to balik jingle bat ka bag habaki yo tulok bun sien ki perkhadian jing yano sisa ya le ini nai tai kru bun sien ye tai kru Hadir kita pada hoikin, yau kuaya kami pada kiwi pada kibadon nak ingin kesebru ngia perkati. Kecing fikir mo, kebajeliu kebakat no kincisa, ngibutin yai tai kelung balaka haki kesem kicong. Di ningkong layak sengawi padar ila penbenah kemas, bangta kesini, kadai kesini. Bakarupang jongka seng Longkmi Catholic Pun Muri ha kaba ngin pelai ya ka thop sa kerma ngin pelai ya ka thop sa kerma des nguphan pai ba dalam bala sama tak san minit nguphan syekh ka por jumpi tang san minit ti nakaliang jongka seng Longkmi Catholic Pun Muri Ngiladap penrakhi ya ka jubli rupa mentala shisnam kunti
tina kadau jom kani ka kelam COVID-19 ngem shimla ban pemi ya kani ka thup sa kan mau ti kala sakut no ti re de ka jing sen ai jong blai nila yo pat kani ka sni ban kani kala ban pelai pai ba shapi ya ka thup sa kan mau jom ka seng long keme ka thlik kururi ka balaraki ya ka jubli rupa ka ba min chang senam Tuai baka jingsuk kabau jisu lawan ra nakabenda jongpi nakabenda jongi boro kandon kanne kansa haki kiseng ki jongpi kabar pade nakwa banne congratulate ya kaseng longkmi Catholic Port Mauri akne ka silver jubilee ka jongki kumpa fitip ka seng kinte akno kano ka CMC ka long kum u butlum jong kata kasnong jong kata ka CMC jong kabe kapinta jong ka parish ka jongi tengis kumuru ya ka sengkin tay na kapinta baro ki kam ki jam ki ba makki ki dang le hangne khapteng jongi amtang a Port Mory in rea ka parish moro kowe ka jing kublai snem timai ba komen ru ya bi baro ya u Father Roy jongi bodon hangne pati ya bi baro kamtam ki ba na kane ka dong Port Mory ka jongi